Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng kami jong kakunhun kinong hikay SSA na po kajala, kibahap po kasyatri kami Meghalaya SSA School Association. Hakaartari Urisau Arja Arpasau, kila penlong kajinya kenduk lang baro kinong hikay SSA na kajala, bat penlong kajinya lang kabahe Hamadan Student Jayau, ban shim ya kirai. Habakaran siya kilat patay kubor u Presiden ka Association uba Aristotle Sirambay, ulaong baka kunhun bat kipara nong hikay baro kila shim ya kirai, baka sorkar kadeban ay kajing shingan, nakabanta kajing syakri jongki, ne kajing penkala thamay ban penskem ya kakam jongki, haswa ka arpuwe tarik luber arhajar arpenrio. Hakabede baka ni kasengi shimrai, nakalyang kinong yalam kinlej banyak kendu ya baro khat arngut ki Cabinet Minister, kentup ya u Menteri rang ba kajala, ban lej pensngo ya kini kirai ki baka kenhun kala shim, bat ka kenhun kala aipor arbana ya ka sorkar, baka de ban ai kajing menjur, bat klam penslam, lasai kasengi nakalyang kinong yalam kinlej ban bu no ya kajing tho. U Presiden ulapan benar balada ka sorkar kampen urlong ya kajing lawa, nakalyang ka kenhun kala pen krek da kajing yakhi ki bompat UAE hapo ri India, omkum kajing yakhi ki bamenswa. Sasisen ka sor ka bajambang in persawanang ni. Yamanjor bangin penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka senjam ban thaw ya ka policy decision ban merge lane ban observe lane ban rigorize lane pen scam ya ka service jong ikno hikaya SSA yamanjor 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 sngau bhasyong menta habang ila menjor lang da kawai kasor yen ya tho pa dia phi ya kai ka rai ka bang ina kaliang jong ka GC ngili yakut ka GC ka bang long ar hoi 3 September ar abusa sorry tashkun ma bita ar menne ngade penshai namar ka jingdawa jong ka por menta sakhat prabnai kalang don ka por ka besar hoi pada yoi baka sorkar kaya syai ban penkre ya kene ka Cabinet Memorandum kabakal ya to angi ka adon ka final stage menta ka GC ngile yakut bangin aipor ya ka sorkar ban pendep ikne barok hoi hapo ar benai ya betul within 2 months the government should complete this proposal or the Cabinet Memorandum that will be sent to the Cabinet for final approval. Menjor? Menjor? Kabaa? Kabangin na kanyang jong ka-GC nila yakut. Talaka sorkar kamlaban penurlang ya kanika ray jong imita kasgi. Ni nakaliam jong ka Meghalaya SSA School Association ngin penlang ka jingekhi kabansa history hapos din Meghalaya kaba ngimpat juyoi meno ka jingekhi kaban kumbang mene ni haji singla shimrai la biang ka sit in demonstration la biang kuai agitation ngin penlang ka agitation kabampat jujia koi Meghalaya lada ka sorkar kam snap ya kami ka rai kabami menda kasngi nang ni na po Hamadan Student menjor ya kata nginang pati tho menda kami kan long confident kanon secret long no pa kibalakre mang no pa kibalakre ngong mari penmena mengi ngini bi ranti komne kumbang ini menda kasngi lada komne lihat telinga epi mdan bor balaban kang ini baka sorkar kan penskem yang ka service ke jonga ke jong. Kabalay. Kadpa minangay por yang ka sorkar ban pendep hapo ini yar banay ka bantrekam nado kasngi ka bangin laybo yang ka jingtho sa ka government. Namar la shahing ngin persyang ban pendep ki kam ban laybo la shahi ban kerke ka kam. Maksud to kadai ala kerke kane kakam kemudian do kasri ba ka sorkar kan priang ya kane ka shithi nangi ngi na kaliang jong kas ka Meghalaya SSA School Association ngin shim ba kata ka arbrai kan kut kan kaun na do kasngi ka bangi lebo ya ka jingtho ya menjor
nang ta hapo ini yar nai ngi na kalian jong no ilam jong ki Meghalaya SSA School Association ni na approach sabaro kini ki cabinet minister ba dala poi kani ka kam cabinet kini ban ai ya kam muhar jing menjor joki namar ni jet yaki bagi habat sem ya kini ne ni na approach sabaro ki cabinet minister ngin bensiau ya kasor jing no ikaya SSA ban ngin gerpat yaki bagumba ngi pa yaki ban sha yaki norms ki policy kaner badai ka way ka priority ka ba pai ba Meghalaya udon kam bat ka bagi hapan penbar ya ka sarkar ban ai ya ka menjor ya kata kabalai ngin shim ya ka appointment ban ki kendo kado ya honorable Chief Minister Usar Conrad K. Sangma ban pensiau yang ada kasor bami mentagasgi nang ada rai ke bangishim hapo madan student menjor ya kata teman paro ki education minister hadu deputy chief minister ki officer yang ada kendo labiang basa menta sedai tang mukre jok state but ita idai honorable Deputy Chief Minister Conrad K. Sangma. Honorable Chief Minister Conrad K. Sangma. Apa ini yang benar? Ngin shim appointment badi kendo badi ban pensiau ya kan kasur jong unong ikai SSA. Menjor ya kata? Menjor ya kata? Kabamot apa kini kahar benar? Kasur karo kahapan traikam. Ngiri na kaliang jong association ro ngintay na ka jong ka kamera nginam siyang kriti ban siyang ayin at iya kada ka tuwa araw na ngin mi siya badan tma ban yakun ban binbar ban yo ya ka jimenjor kabay day bat ka ni kasor ni karay kabanging isim mentakas ya menjor kini kilong kiray kibanging ila sim lang menta unanimously hang ni hapo madan student hang